ekiro cya Mariya mangadarena bari kurambura abarwire hamwe n'abazire aho baho buyambi hamwe no kuburira njiri omumarwaro gatargamwe twagira ngo erizoba tutayayire kandi turukoratera turukutoya Mariya mangadarena tutayayira amarwaro agatwetorire twarga ahirwa rya Ntungamo health center twareba abakazi abazire twareba abarwire twareba nangwa n'abarwira babaryo mu outpatient twashaba nabo kandi twayijahirwa ro Elia South Ankole Mission Health Center twareba omukazi ozire nawe twashaba nawe kandi ahabo kongera kujanzaza omurango guturumu ekintu koreki Mariya mangadarena akaba nakunda Yesu kandi omukunda Yesu akaba namuhereza akaba namuhwera omurugendo rwe ari kubona bonesibwa akamuhwera akakunda Yesu nitureba Mariya mangadarena ari kuzaha kitura ari kuza kusiga umutumbi gwa Yesu bamuzikire niturebe byo kutangaza nitureba karebe byo kutangaza byinji Mariya mangadarena nicyo tugenderire umutima gwa rukundo oguyagize hari Yesu nitureba ngo nito tuyinde okutoya ebigenderwaho bya Mariya mangadarena ebiyabire nakora ebiyakozere kandi ebyagumereho kugira ngo abantu jaguze ekiro cya Christian Women Fellowship tutoreze Mariya mangadarena patron witu omukuhereza abantu na no kumarira omukunda abantu bona nko kubarukubabari timu y'abakazi abari kwegitiro mu kibina ekiro kumanyanga Christian Women Fellowship babembirwe uri omucyara w'omwebembezo ahabwa South Ankole Diocese omucyara Liliana Himbisibwe hamwe na Mothers Union President obusasi bwa Mariya mu byabirahire nasherra mukama we bukaburyo mundokwe obuyambira atakubasa kushobora mutakakora ki akabwetegereza ningo obusasi bwe kurumwa tokabasa kushobora umuntu ngiyakora ki yabwetegereza tutwikiza n'agacyara ngo obusasi bwe tokabashobora umuntu ngiyashoborekirwa konka nobo ino obusasi obukugumisiriza uri kumanya ngo omuherwa byona no kuba noza gukora ki tungo mwana haleluya noza kugira baby omucyara Liliana Himbisibwe uri omucyara w'omwebembezi ahabwa South Ankole Diocese yashaba abakazi okugira okugumisiriza omu maka gabo hamwe no kugira rukundo ngai Mariya mangadarena yagirire Yesu baba nibenda kwombeka amaka marungi abacyara nimbashaba inamwe y'abacyara bato mwikirize mukama azomye kumayani niwara abahore korera abana mukaborraje wahura ibyago Yesu mukama wanje ukimanje no bumanyi aje wahura ubushore bwashobora abana mukama wanje wafika hantu hawaguma ogumoye toha Yesu abo kubogo nwakturaganisa ebyo mazima takutubiha ino waragine na wendagano nizagumani kunda nizagumani kora kikonga hamwe kashanga kamusha ino kubagira abantu samu ino kubagenda konga Yesu wendagano takora kagenda bamwe ahabahirwe obuyambi basimira abacyaraba aba Christian Women Fellowship abo kubatekatekaho nashemerwa munonga abaje nyabatayira kandi abije kutureba mukatwumuriza ubuzima bwahura twashemerwa munonga twamangutine y'abantu owakubasa kushikaho ekintu akakuyamba izuba rya nyenkyakare abantu bo barije kujaguza ekiro cya Mariya mangadarena aha kashozi cya mate mbwenu turyo mu kuburira njiri kandi sandeji za kugihendero rwa katano ubu turabe tuyino mukoro muhango ubwo bureberezi abantu bona baza kurugeshona neshonda omumarisa gabo no masaba Deacon Gona sakwe kunganyira aha St Matthew's Cathedral cya mate tujaguze rero tu celebrating omukazo gwabwe birunje byakozere byo nebya Ntungamo omakaragandi abakristayo abanyabuzari hamwe n'abataka